Ka Sherilin Khongwar kepuran jong ki film kasi. Kalayo ban ak bat way uteng shop ubat Thymmai ubat tip kerteng kum ukeni rani. Haka music video ke bah kerteng Watla Jngai ke bela pelait menta kesngi ka kandai terik jemang arjar pusau haka por. San bajajan met ha YouTube channel Sherilin Khongwar. Ye kene ke music video la ringdor da uba amos shooting belarwai da uram suciang bat kalarihun lapang. Kat ba ikintin lasna da uba roping laurnya. Bala ditrahi da ke Sherilin Khongwar. Ka jeng internet kene ke music video kedai namar la ringdor ka pepe fall maulanong dauki bat snong pedang. Kumban shupin kan mau ke Sherilin Khongwar ke juak ye ke music video bat upahe welbon mensong. Pira dotong arman disiar marang ba mariang perkiwai de kiting shop henry hagne kenti kalayo ban ak bat uba keni rani.